وطن مهرت به دل از بس که جا شد، دلم از خرمی چون غنچه وا شد. تو دلشاد هستی و خلق تو دلشاد، تو آزاد هستی و خلق تو آزاد. صفاتت بس که به حد و حساب است، فقط تصویر حسنت 100 کتاب است. درود بینندگان عزیز، این برنامه محافظان وطن است که پیوسته از کار و زحمت افسران و سربازان ساختارهای محافظتی وطن تقدیم می گردد و امروز در قسم نظامی قرار داریم که اینجا نوکک سربازان به صف قواهای مسلح پیوستند و برابر شامل شدن به صف قواهای مسلح البته با یک جسارت و متانت خاصه میخواهند خدمت حربی و نظامی را با سربلندی اجرا سازند. از اختیار ما که از ابتدا تا کنون دائم بهر دریافت و دیداربینی دلیران دریادل و جوانان محافظ و مبارز در راه امن و آسایش تاجیکستان عزیز و قسم‌های نظامی و محافظتی وزارت دفاعی کشور بود و هست، این نوبت نیز بی سبب و بی نتیجه نبوده. امروز چون دیگر روزها در این سفره سپر صف شماری نمودیم و نهایت چندین سربازان صاحب نام و صاحب استعداد را دریافتیم که آنها نوکک شامل خدمت حربی گردیدند. در این فرصت آنها به خوبی درک نمودند که خدمت صافدلانه و صادقانه بهر حمایه مرز و بوم و نگهداشت یکپارچگی وطن عزیز و محبوب تاجیکستان عزیز امر ضروری است و هم قرض فرزندی و فرزانگی است. چون این اقدام نجیب و پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی الرحمن از یک جانب جالباً سربازان ما را روح بلند و هوشیارتر نموده است و از جانب دیگر توانسته که اقتدار ذهنی و حرب و ضرب آنها بالا گردیده، حیثیات وطنخواهی و وطن سراییشان بیشتر و والاتر گردیده باشد. این دم به سربازان مشق‌های سفارایی را می آموزانند، شیوه‌های قدم زنی، اصول و طرز در جای ایستادن، به چپ و راست برگشتن و به این مانند مشغولیت‌ها از ابتدای روزهای به صف خدمت شامل گردیدن سربازان آموزانیده می شود. ما جوانان قلب بیداری وطن، صف بر صف هر روز بر کاری وطن، ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ با گلی ملک دیگر خاری وطن. من مدت 5 روز می شود که با قسم حربی حاضر شده خدمت مادر وطن را ادا نموده ایستادم. خدمت کردن با وطن با مادر این قرض هر یک جوانی با ننگ و با ناموس کشورمان می باشد. در قسم کمیساریات حربی ما تمام شرط و شرایط ها خیلی که ما شاهد گردیدیم در این مدت 5 روز در قسم نظامی ما تمام شرط و شرایط ها مهیا شدند. اینچنین میدانچه ورزشی، آشخانه، کتابخانه و دیگر لوازمات ها به استاندارد جوابگو هستند. ما مینتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی الرحمن میرسانیم که چنین شرایط ها را برای ما جوانان مهیا کرده است. بعداً مینتداری خود را با پدر و مادرم میرسانم که مرا به وایه رسانده به خدمت حربی روان کردند. با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی الرحمن در تمام قسم و واحدهای نظامی مملکت تمام شرط و شرایطها مهیا کرده شده است. مخصوصاً در قسم حربی ما نیز چنین دستگیری و تشبس‌ها جای دارند. امروز که مرحله دعوت جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادامه دارد، الکی در قسم حربی ما سربازان نودعوت شامل خدمت حربی گردیده اند. چون روزهای دیگر امروز نواسکران از اجرای وظیفه‌های در پیش گذاشته خود با سربلندی برآمده بودند. این موضع خوش ساخت همیشه جای استراحت و فراغت، مکان صحبت و واخوری‌ها و لحظه‌های تفریحی و چاره‌بینی‌های خرد فراغتی برای اهل سربازان این قسم نظامی می باشد.
الان سربازان سرگرم صحبت‌های صمیمی و افشای راز و خاطرات شیرین ایام جوانی هستند. من سرباز قطاری محمدیف کانون دلشادویچ از کمیساریات نویه وسه دعوت شدم در قسم حربی 1508 شهر دوشنبه ادای خدمت میکنم. با من شرایطهای این قسم حربی به نهایت معقول شد که در اینجا دوستان زیاد پیدا کردم. و میخواهم که با سر بلند خدمت وطن مادر رو ادا کرده به نزد پدر مادر برگردم و با برادران دیگر توصیه میدم که بیان هم با مثل همین با جوان مردان خدمت پدر مادر کنند. این قرض هر یک شهروند است. با ما طرز سفارایی قدم زدن و تازگی آموختن، درس گذاشتیم، شناسایی با بناها و اشیاءهایی که در قسم حربی هستن ما شناس شدیم آنها. تمام شرایط مهیا است و در توی 3 روز دیدیم چگونه شرایط است. صدای سرباز نودعوت کامران محمدیف باشد خیالات آنها را به گوشه‌های دورادور و مکان و معوای افسانوی میبرد. نگهبانی سری گهواره من توی مادر شبای گریه من، چی شبهای تو را بتاب کردم، خودم خفتم تو را به خواب کردم. مادر مهربان و مادر آرامی جان و مادر، بیا مادر بیا روح و روان و مادر، مهربان و مادر آرامی جان و مادر، بیا مادر بیا روح و روان و مادر. بوی مادر عطر خوشی بهشتی، نامش بر صدری بیش نوشتی، روحش با مهربانی ها سرشتی، مادر زیبایی های سرنوشتی. مادر مهربان و مادر آرامی جان و مادر، بیا مادر بیا روح و روان و مادر. مفهوم و مندرجه محوری سروده های سربازان را بیشتراً موضوع های وطن دوستی و مردانگی، مادر وطن و امثال این تشکیل می دادند. بیا مادر خاکی پای تو گردم، فدای قدیرانای تو گردم، تمامی عشق و دنیایم تو هستی، امید و آرزوهایم تو هستی. مادر مهربان و مادر آرامی جان و مادر، بیا مادر بیا روح و روان و مادر، مهربان و مادر. با مادر خودم و با تمام مادران این جوان مردم میرسونم که مثلا در تشویش نباشند، فرزنداش سالم هستند و تن صحت به نزد پدر مادر برمیگردند، جوان مرد شده به خانه میروند. این هنر از کودکی به من پیدا شد که من بسیار شوق و هوس داشتم سرآیندگی در تمام چورابینی های مکتب میانه. در صف اول من بودم که اول چه چورابینیش رهبر صنفمون مرا میبرد که اول بهترین سرور رو تو میخونیم. بود در دانشگاهی که خوندم طول 6 سالی که در اون تحصیل کردم در تمام چورابینی های فرهنگی و فراغتی دانشگاه اشتراک ورزیدم. منم داراترین آدم وطن دارم، وطن دارم کمی خود را نگویم کم، وطن دارم وطن دارم. منم داراترین آدم وطن دارم، وطن دارم کمی خود را نگویم کم، وطن دارم وطن دارم، وطن دارم وطن دارم. و شکرگزار از سازگار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان میکنیم که چنین کشور آباد و آزاد داریم. با کجای خواهیم سفر میکنیم یگان مشکلی نیست. آزادی است، باید ما خدمت وطن را ادا کنیم و سر بلند به خانه برگردیم. قدمشاه خالدورов سربازی قطاری از ناحیه راشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان می باشد. مدت 2 سال است که اینجا خدمت دارد.
бино ба қавли ӯ хидмат дар чунин мактаби муҳорибаву мудофиа ва омӯзиши маҳорату матонат қарзи фарзандӣ ва рисолати мардонагӣ будааст. ман сержант калон холдоров қадамшо айноя рошхала 7 апрел соли 2019 аз комиссариати ноя рошхала ба хизмат ҳарбӣ даъват кардам ва ина муддати 2 сол мешавад ки ман дар қисми ҳарбӣ 15-18 хизматро кардестам ва хизмат як чизе аст ки барои ҳар як ҷавонмард қарзи ватан аст. пеш аз хизмат ки ман 2012 мактаб буд кардам, отам гуфт ки бира хизмат. омадам ина 2019 ба хизмати ҳарбӣ омадам ва дидам ки ҳамин хизмат ҳама шароит ҳастай. Dile doram, dile divona doram, basar savdoyi han jana nadaram, chun majnun ku ba ku sara basara, basar savdoyi han jana nadaram, dandan dari marwari marwari marwari. گپ زدناش گلواری 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 یک گپ زدن برایت یار جان خبر نداری 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 تو از من رفتی بود قلبم شکستم میانم سوی در گاد نشستم از خدا جانم امین است برایم وا شود درهای بسته دندان داری مرواری 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 گپ زدناش گلواری 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 عاشق شدم برایت یار جان خبر نداری نداری نداری. مکتب 27 نویا روشخالا در دیای پسرز در تمام کردم. برای ذوق خودم میخواستم که بنوازم با چورابینا دا میشید که ما اشتراک میکردیم باید میخوردیم کم کم خونه دا روسیه با هیچ کس تقلید نمیکنم. کسانی که خدمت رو ادا کردگیند ای حساب انمون بلیت عربیشون بال 90 و 100 چند بالای امکانات دارم برای داخل شدن. میخوام که بعد داخل یکم مکتب بسپرم که دانشگاه هم گئولوگ هم بسیار شوق دارم که گلگیش بسپرم. همون راهی که پایانش نمیبینم وطن داری از آن که قدمشاه هنر و استعدادی آوازخوانی دارد و صدای فارم و دلنشین طی این دوره دوستان زیاد پیدا نموده است. او از عهده نوازش اسباب‌های زیاد به خوبی برآمده در اکثر آزمون و چاره‌بینی‌ها با نوازش و خوانش سرود و ترانه‌های وطنداری اشتراک می‌نماید. وطن رو اگر ما کیو ما می‌کند باید بیان جا مردم خدمت کنند. 4 روز 5 روز خدمت ما بود میشد با سر بلند با پیش پدر مادر میریم. من میگم که هر یک جوان مرد باید برای وطن عزیز ما خدمت کند که خدمت قرض است. در همین 2 سال من راستی بسیار چیزا را آموختم. دستگیری من افسرهای ما همه طرفای از رفتار همه چیزا فهمیدم. زندگی را فهمیدم که چخیلی این خدمت داد چخیلی پرتوقات میشی برای همه مشکلات بیرون توقات میکنی.
дар ин ҷабҳаи муҳофизатии вазорати мудофиа сарбозони соҳибзавқу эҷодкор, шеърдону сухандон кам нестанд. аксаран хаткардаи ин ва ё он донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар мебошанд. ман Шарифзода Қиёмиддин Қутбиддин, хатмкардаи донишгоҳи технологии Тоҷикистон, тасмим гирифтам, ки баъди хатми донишгоҳ тибқи даъватшавандаи даъватии комиссарияти ҳарбии шаҳри Норак, вилояти Хатлон дават шудам. 5 рӯз мешавад, ки дар ҳамин қисми низомӣ хизматамро адой карда истодаам. шарту шароитҳо дар қисми низомӣ хуб ва беҳтар аст. аз ҷиҳати хӯрока, либоса хуб муҳайё шудааст. хизмат бар ватан, бар модар вазифаи пуршараф аст. одобу рафтору дӯстии рафоқатиро мо дар ин қисми низомӣ омӯхтем. ман ба ҷавонон тавсия медиҳам, ки хизмат ба ватан ин шараф аст, омада хизмат кунанд. сипоси худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, ки чунин шарту шароитҳоро барои мо ҷавонон муҳайё кардааст ва баъдан ба модари худам, ки маро ба воё расонда, ба хизмати ҳарбии ватан равона кардааст. як гурӯҳ сарбозону афсарон баъди иҷрои вазифаҳои дар пешашон гузошташуда дар вақтҳои холигӣ, махсусан рӯзҳои истироҳатӣ, сайри осорхона ва китобхонаи қисми низомӣ менамуданд. китобхонаи қисми низомӣ бошад барои аҳли сарбозон макони илму маърифат омӯзӣ дониста мешавад. ман сержант Муродов Шодмон, соли таваллудам 1996 дар деҳаи дарғи ноҳияи Айнӣ таваллуд шудам ва соли 2019 бошад аз тарафи комиссарияти ҳарбии ноҳияи Рӯдакӣ ба қисми ҳарбии 15018 яъне ворид гаштам, ҳамчун яъне сарбози қаторӣ. барои идомаи хизмати ҳатмии ҳарбии ҳамарӯза, масалан шумо хоб пас аз анҷоми хизмати ҳаррӯза боз ба чӣ корҳо машғул мешавед? ман дар вақтҳои яъне холигиам аз китобхонаи қисми ҳарбӣ яъне кам кам аз бале барои яъне ки худам яъне дониши малакаи худамро яъне зиёд кардан, яъне ки истеъдоду маҳоратамро яъне ки зиёд намуданд. бале албатта ин сурат мегирад пас аз иҷрои хидмати ҳатмии ҳаррӯза. бале хуб айни ҳол ба мутолиаи кадом осори бузургон масалан машғул ҳастед? чӯ дар дастон бузургон ва қаҳрамонони миллати тоҷикӣ, қаҳрамонони миллати тоҷик барои мо яъне шоҳкориҳои бузург карда гузаштаанд. мо бояд ки онҳоро бояд бомӯзем, ҳатман. бале чун дар ин ҷо қаблан мо ҳам иттилоъ дорем, ки дар ҳамин китоби бузургон ва қаҳрамонони миллати тоҷик инҷо аксар аз шахсиятҳои бузурги таърихи илму адабу фарҳанги тоҷик инъикос гардиданд. аз рӯзгори онҳо маълумот дода шудааст ва басо китоби ҷолиб аст, махсусан барои он сарбозоне ки аз ин пайваста мутолиа менамоянд. махсусан дар ин ҷо дар бораи Спитамин, Шерак, Деваштич, аз он қаҳрамонҳое ки барои ҳимояи марзу буми аҷдодӣ ҷонбозиҳо карданд. ҳамин тавр? бале сержант ва сарбози хушзавқ Шодмон Муродов маҳорату истеъдоди эҷодкорӣ дорад. ӯ дар ин марҳила шеърҳои зиёдро аз ашъори бузургони форсу тоҷик аз бар намудааст. шуғли дӯстдоштааш мутолиаи асарҳои бадеӣ ва рӯзномаву маҷаллаҳо мебошад. ба қироати ифоданоки шеърҳои баландғояву насиҳатомез рағбати бештар дорад. қаблан шумо гуфтед ки масалан ба иншои шеър ва эҷоди шеър масалан машғул ҳастед. шумо чӣ эҷод мекунед ва дар кадом равия бештар шеър эҷод мекунед? бисёртар дар васфи ватан, дар васфи модар, дар васфи Тоҷикистон шеър эҷод. марҳамат, як шеъри тоза эҷоди худро барои бинандагони азизи телевизиони Сафина манзур менамудед. ташаккури зиёд. сарбози ватан хоҳем, сарбози ватан ёрем. сарбози ватан парвар, сарбози ватан дорем. мо аскари Сомонем, шерони Хуросонем. ин хоки ниёгонро пайваста нигаҳбонем. хизмати низомӣ дар баробари такмили обу тоби бадан боз ба ҳар як сарбоз шароитеро фароҳам месозад, ки онҳо дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ муҳаббат ба модарватан камол ёбанд ва рафоқат ба худу наздикон, меҳру бародарӣ ба дӯстону рафиқон ва содиқ будан ба сарзамини худ Тоҷикистони азиз дошта бошанд.
дар қисми ҳарбӣ мо аз ҷониби афсарони пуртаҷриба бо сарбозон дар мавзӯъҳои ҳарбӣ, ватандӯстӣ, омодагии ҷангӣ ва дигар машғулиятҳо пайваста доир мегардад. Доир намудани чорабиниҳои варзишӣ, барномаҳои фарҳангӣ фароғатӣ мунтазам ва дар рӯзҳои истироҳатӣ дар қисми ҳарбӣ роҳандозӣ мегардад. хидмат ба модарватан аслан маънои хидмат кардан ба падару модар, ғамхорӣ барои зиндагии ороми наслҳои оянда ва ободии рӯзгори худи инсонро дорад. бинобар ин хидмати ҷавонон дар сафи артиши миллии кишвар мактаби мукаммали ҳаёт аст, ки ба онҳо дарси ҷавонмардиву шуҷоат медиҳад ва ҷисману рӯҳан обутоб мебахшад. баробари шомил шудан ба ин қисми низомӣ воқеан дар сар хаёле доштем, ки оё дар ин ҷо сарбозе пайдо мегардида бошад, ки ҳунар, завқ, истеъдод ва донише пас аз итмоми ину он донишгоҳу донишкадаҳо дар сар дошта бошад ва шомили хизмати ҳарбӣ гардида. воқеан буданд бениҳоят зиёд ва дар баробари шомил гардидан ба қисми низомӣ онҳо пайваста бори дӯши марзбонӣ, умуман муҳофизати ин марзу буми кишварро дар сар доштанд. то барномаҳои навбатӣ пояндаву дар амон будани шумо орзуи мо гурӯҳи иҷодист. раҳи осон шави мушкили худро ҳама ҷӯям, раҳи осон шави мушкили худро ҳама ҷӯям, ҳамон мушкил ки осонаш намебинам ватандорӣ ҳамон марде ки ҳастӣ ва дӯр дорад ҷароҳатҳо, вале чашмони гирёнаш намебинам ватандорист. парешон гаштагонро то қиёмат нест осоиш, ҳамон ҷамъи парешонаш намебинам ватандорист. ватандорист ватандорист وطن داری